yan. Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta? Wan no saan lang tisungbat. Di mon amwan no asino tinangibaga kanyak. Labid laeng tinangibaga kan kaitisan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak? Mano na babay ti boarding mo? Idi nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga. Panawan ka man langan. Pumanaw ka! Tadi mo kaya't adenggan ti madingaramid mo! Bianca, naggapo dito iti akin kukay ti salad nga babangan ta. Agong ungat. Saan tapay ngamin ang nakabayad iti abang? No dita ka no pa'y makabayad intun umay alawas. Agim pa kita ka nun. Tapanawan tanto'y silid ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadananang akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga ron daytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ag deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga ron ti aramidan tangay. Papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapantagpak pakaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige papuskulan tan ti rupa ta. Awan mo't ngaming papananta. Apay nga inawis na dito'y parking lot ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda nga min nakitak a dekotse a lumakay. Langa na ti baknang a babaero. Anya kumanukas ta? Anya ti aramidam? Kayat ko ti makaadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planwam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotse na. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid kang agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaan. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Hay, agmauyong ka ka din. Anday ko. Ala, Miss, nasagid ka kadi. nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala. Aglugan kayo na tamapantaw iti doktor. Saan samot na makapag natigayam ko, sir? Jessica, na tinasagid mo. Ala, agtinulong tanda, taipantay iti doktor. Sige nga rod, sir. Amang ano ang danadangran kan kwa na. Isungarod nga ipantay iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na. Nagturat kan anang ipasagid iti pato mo iti kotse. Nasakit nga ro ti patong ko. Napanandila kay. Napanaki na sa udya doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay tadamat itsora ti loko. Anya ka di ti plano. Di ka maawatan. Barang day ta ti pakabuklan ti aramaap ko. Nulakat kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaam? Di kayat mo asawan? Nulakat i-boarding na. Anya pa ingay. Madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumit atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang. Anya? Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabak nang dayjay. No ibagam apagadalan na kay ti kolehiyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tanimam amang tulong kanya? Nagkapsot kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Unang bakit amay dilig kanyak? Sapay, nagado ti kamuro na. Bayampay deta kinabaket kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanak. Mayat sagat ti singasing mo.
Adda na kaamwa nga agad adalon ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Iji ka numot silid mon amat maturog. Awan dakas na, tagpada kami mat anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sabali a driver mo. Amok mat ti agmaneho. Samaysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngam ita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskabsat mo, kayat kalaang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita anagaram iti sabali. Saan ba't aping mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe me? Nya, humay mo ka di sukunan ti sugar mamim. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo na kamanan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inakman kit di ayan na. Tilay bagbagam. Mhm. Intun addam makaidanon. Lalaingam alailwen. Tapno makadlaw. Ay, agtal na ka man. Imbagtawan ka duwata ditoy. Nasirib to'y gayim mo. Alangan ba't nga sa uak no adda kadwata. Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidam. Ala, mapangkan iti ayan na. Oh, adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan, love. Imayak, apa man ang nalpas ti klasik. Tapno makatulong akman. Si kakit di mat. Adamot dagiti waiter kan kusinera dito ay. Tumulong ak nga waiter, nuado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kabsat ko, nga amangan kanunulukwan na. Anya? Kasano ka malukon ka? Amangan kanuno, kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako unay ka? Pudno ka di dayta, nga imbagam. Wen, pudno na unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kit di. Makikiak dita. Awan pagdanagam, kung natigayam ko a doktor. Nasaktan la ang tinasagid a muscles mo. Apay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na nga minakinitak ti cellphone ko, taagre-ring. Mabit lang. Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti ospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayat ti agas, tanasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit lang day to eh. Barang kumagat iti baniit. Ay, pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin a biktimam. Ay na, dinakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan day to eh. Agpraktikal takit di. Siyak gayam ni Macario Douglas, may sa negosyante. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat ababalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda. Kolehiyala akmat laang, sir. Ayun gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotseyo ijay. Kuha ngamin, sir. Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay. Kaada ngamin aramidan mi. Class project, ngam kastoy matan tinapagteng ko. Anya ka di a class project dayta. Anya ka di daytoy? Interview?
Ay, una niya. Pasensya kayo na. Curious lang amin. Taga-syudad kayo kadi? Ako, sir, agab-abang kami laang. Nugas ta. Itulod kayo nga rod. Kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti agkumyot. No kayat yu, at the apartment ti gayem ko. At abanga ka, ngampi manaw ti sigod nga gigyan. No kayat yu, da kayon ti agyan. Ha? Wa, sir, awan pagbayad mi, naawan pa'y trabaho mi. Amumat, estudyante kami. Siya timang bayad. Awan kat nga ro ti agigyan. No kayat yu, da kayo timang dalos. Ta siya ti agbayad. Ha? Agpaiso, sir? Kas ma-caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir. Game. Ang kasanungay dagiti gargaret mi. No problem. Intayo alaen, tadamatlugan ko. Sige, in kayo nga ron nag-impake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkat diti gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Ang kasano tigayem mo? Marigatan samat amag na. Asa nabalit ang tulungak, sir? Siyak ton timang bagkat amang irwar kadagiti maikarga na iti maleta na. Nulakat may kargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natungpalan ti kalikagong mo. Rumbang laang, tanagsakit ti patong ko anasagid ti lugan ti loko alakay. Ibagbagam day ta nga maumot basol na. Inggagaram ti nagpadumpar iti nagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti arman na, agwinlatan, tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in, jak mairusok ti makilive-in iti lakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas ta, goodbye! Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga adda asawa na. Imposible nga awan. Ala, umay ka. Rumor takit din dito sila. Amangan nung masikuranan nga gururay. Nakadanon tayo iti ababangak nga apartment. Asidag iti town, sir. Dakkel nga apartment. Wen. Ala, intay kita anti uneg. Adda dua siled, kan adda salas na. Bukod yuti kusina, banyo kan CR. Wow! Nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta ngamin ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayon dito yung kotse. Taintay kita anti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. Numarigatan ka bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublinto ka no, ta kumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na dyan lakay. Nagbaligid na, friend. Naka-apartment ta adi na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanuno da nadangran atulang mo. Ay, sikan tumat namin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang kumat anog tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo't tisilid. Bay ang tabakante, ti may sa asilid. Yan. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang kumat anog tartaray. Ay na, kastamot bak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo't tisilid. Bay ang taabakante, ti may sa asilid. Apay, saan mo kadi akayak na agkasilid ta? Saan mat ngay ti kasta?
Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silid? Naglawamot ngamin. Kabutang kung samot yagmay-may sa. Loka, anya kumati kabutang mo ngay? Sa bagay. Nagasat ta. Taaddan pagyanan ta libre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Naggapgapuan manen. Napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tatisang kay bagam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao. Di ka pulos maaawatan. Ay, may mayat no kaamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam. Ngaminton adamariknam. Masapol naktumot laang. Ay, nga rod di kayat mo inton agsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika akanayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang timang burburibur iti ulom. No intal nam kuma. O di nasaysaya at bay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutsi ka pa yun amapan iti pagadalan. Rugyan nakmanan arabakan. Ay, yung ka man mo't mangkita iti karelasyon mo? Awan mo't nga ron makitak abakit-abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ha? Ang mga nukilat arumwar ni Brigida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako mandar ngay bagbagam. Ha? Saan mo't anamandar? Tapno komandar. Anya nga ron nga iti bagak. Lover. Umapal kan samit. Mhm. Ikang kanto iti kortam, loko. Ay katmangtad ka nga rudan Tapno mairam no dakmat. Aguray kamot tagdiskarte akpay. Kumusta ka? Saan mo't una yan nasakit tinadong sir? Ngam, kasano no addanto klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaro no ti Domingo ken holiday. Ako At dahin sang pat mo nga adu prutas kan groceries. Umayak to ditoy, no da klasyo. Itulod kayo di pagadalan. Namnamaak day taas eh. Di na kumaawagan iti sir. Anya nga rod ti kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamit nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Aqua. Amuma. Napintas ka, Bianca. Agyaman no napintasak iti matang mo. Uray si kamat. Nataer ka. Sanak amang rabrabak. Agpay suti bagbagak. Apay, ti ko nam kadikat mang rabraba kakmat. Nataer ka mat ngagpayso. Kasla na unod ti pampanunutam, Makaryo. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanauli magkaita. No anya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga aguli magkamat. Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, no anya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. No kasano nga umado ti ganansya ka. Tapno addamanen itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti itad ko kan ka? Nasayaat ko ma, no siyakla ang ti pangpangtadam iti kwartam. Wow! Nagado a prutas kan groceries. Nangalaam. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat day tingar aramidan nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga ro sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di makipagyanak lata dito apartment. Uray siya kundi para luto, para dalos, kan para laba. Masapul asaan tang agsina. Agayam ta.
Jakmat kaya tiyagmay may sa dito apartment. Kasano no ibaga na nga ag-live-in kayo? Saan ko nga ibilang a live-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umay laang dito'y apartment no kayat na. Itulod kay di restaurant. Sakbay mapanak iti pagadalan. Wen, tanasa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. At apay aramidak a homework ko. Sakbay asumre kak manan itang nga alauna. Isu nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, Alab. Nagsingpet ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agkalay satan. Ay, kwa, oray santa pa yung agkalay sa... Nulagat na pudno tayo titunggal may isa. Mayat daytan, Lab. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang dagkalay sa. Tapno legal ako nada. Saan nagpada ti oras ti klase ta? Umuna kang agritira. Idinto ta maudi ak pa iti 30 minutes. At daintad ni Makaryo kanyak a kwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak ijay kantin. Urayan ka. O sige, orayan nak tong harod ijay At da aramidak a homework ko. Pangururayak to kan ka. Malagip ko man nila kay Makaryo. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikanti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiintad na kanyak a kwarta. Talaga? Makunkonsensya ak. Mairan-rano dakmoton iti kinasimpot na. Ay na, papuskulen ta tirupat na. Taagpada taan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamatan. Ada na pintas na babaya sumrek iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit isa ka na. Inak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan makit di? Ay, nasagid ngamin ti patong ko. Isa na sakit. Tulungan kang agtugaw iti asidag abakante at tugawan. Agyaman na. At dayta, agtugaw kan. Siyak ni Henry Diaz. Si kamot ni... Biyang kaliko. Estudyante ka kadimat dito Uwan. Ano ti sakam? Binangga ti may salugan. Imbagkit di kasaan nga agtartaray ti lugan. Nagragsak kayo mat ka ni Henry itay bigat iji kantin. Nagtaer a lalaki. Ken makayayo a kasarsarita. Mas makaayayo ka di ngam nila kay Makaryo? Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kankwana. Ay, makapakonsensya man. Kaasimot ti lakay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursunada mat ni Henry. Ulbudak no ibagak asaan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataar, natayang, ken nalaing amakirin nabat. Baknang mat ni Makaryo Baknang ngamlakay. Sa maysa, basit a tao. Saan kaming agbagay? Awan mo, di bakat iti opisina na. Ni bagat mo? Ha? Kunak man no love ti awag mo kan kuana. Love dumdumngag. Bakit? No saan adumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang durog kanya. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No adda kayo itirwar. Egtal na ka man. Sa labayam ki din tayo. Bakit lang aruday? Adapay kamuro na. Ngam adu ti kwarta na iti bangko. Iso nga raw nga nanusak. Pakasarakak mat nga ta iti uray bakit. No adula kat ti kwarta na.
Timbangkin sakit ti malas mo, bro, ah. Ah. Kabutang na ka ti matrona. Ah. Kasanukit saan ka mo't agwapo. Anya. Unay matdaytan. Madlaw adi ka nakaturog Ada ka di parikot? Adamot nila kay makaryo idirabi Adda nga paiso. Ngam ni Henry ti adday ti panunot ko. Ay, nagmayat ket kuman no ni Henry. Saan ket ani makaryo? Ngam, mapagadal na kangatamot ni Henry. Tsaka mo. Ngam, di ko tiyemot ti loko. Ang mga no kabailan naman. Masigurado apagad-adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay, ngam amon, ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko makita akanayon. Kunakon kat nga adda ka dito kantin, iti pagadalan. Apay ko man adda. Adda ka di masapul mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sigsig ka anak makita kasingiran. Ay, dakal ti utang mo kanyak. Inutang mo ti pusok. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amatan nga agpitik. Ngam ita, ta nakita ka. Nang rugi manan nga agpitik. Ayaw tala ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagunga. Diyan ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lubong ko, no di ka makita. Diyak mata mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam idi kumitaak. Awan mat uray alutiit nga makitak. Ani aya tikit kita Kanya nga tatiramidak. Nakayawan ang iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasanon ni lover mo no mamuan na. Dahil tangarad. Diyak mo ti aramidak, Pards. Ang bak na nga taday ta babae, uno saan? Nakita nga danang itulod kan kwa na alakay. Inawagan na iti daddy. Uy. Siguro, ama na dayjay. Bak na nga no kasta. Swerte manan, bro. Adda nakasagana nga agururay kan ka. Ang ano sa anak nga agunay. Amang ano adda makauna. Ay, nagpintas. Adam ang mo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsinnarak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Iso nga galwad ka. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam? Saan ko pa'y ang maibaga ita? Ngam siyak ti tao asaan apaloko. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam? Saan ko pa'y ang maibaga? Ngam siyak ti tao asaan apalokloko. Ang mga nupod no ti atap ko, nga aramaten nakalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta, ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot tinang ibaga kanyak? Masapul at akwatak dayta nga imbagam, ading ko. Agannad ka, bro. Adda nakitak akasasaon ni love mo. Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano. Tadda kasin sinarak mo a babae. Ay, sus, delikado no kasta. Ay, jak pa'y makipagkit-kita ka ni Bianca, no kasta matlaan. Ay, rumbang lang
Amangan no dakas ti mapasamak. Imbaglakit din tananggag mo ti saritaan da. Kunakmatan kan ka. Nalaing to'y gayem mo. Agyaman ak bro Talaga na pudno ka gayem. Agsipo, ta si ka ti best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida itoy. Uwan, Bianca. May liwak namin. Ngam, saan tapay lang agkikita Apay ka di. Adda ka di parikot. Naamuan ni mami nga adda kasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Amangan no di naktikkan iti allowance ko. Kasta ka di. O sige. Saan akon amapan iti kantin? Day talati kayat kung idanon kan ka. Sapay lang ko matamawatan na ka. Bye. Bye, Henry. Sino ti nakasarita mo iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry. Paritan ka no ni mami na nga adda ka sinarak na iti pagadalan. Kasta ka di? Lipatam nga minan day a Henry. Nila kay makalyulaangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasi mat nila kay makaryo. Apay ko makaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon kan kuana. Tapno laang makaadala. Kaasi tararamatan para iti financial abanag. Ngam, agsaksakripisyo akman. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka kenkwana, ta itod na mo ti amin akasapulam? Ay, jak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Adda na kaidanon kanyak, nga adda ka numanan itultulod mo iti universidad. Adda ka di rumbang amaamuak. Hadday ta kamanen. Bimusingar manen ti armas mo. Kasla ka nagitlog a manok, putak. Ipalagip ko ken ka, Makaryo. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak? Kukwa ti pamilya mi ti imatmato na manegosyo. No mapunuanak ken ka, isina ka, ket ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Si kagid di mat. Luklukon na kalaang tinangidanon ken ka. Saan apudno nga adda itultulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamon ti amin. Anya ko mati aramidam. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos maitugot mo. Ah. Upat laang apantalon ken kamiseta ti ingkamang mo. Ngam narunot dan. Ha! Ah. Makaalak-lakayan. Adda binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mo't kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laeng kano anaminsan, wano namin doa nakita da. Kanaragsak da kano agsarsarita. Ngam awan mo't naibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da, iso asandan ang nagsinarak? Amangan no nairanala ang akaadalan na tinakita da akadwana iti kantin. Jaklam mo, ngam, apay nga rod aka na yun. Ngam kantin tinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Nabayag basita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka di akaslad da birbiro kam. Uwan nga rod. Nalidim ti lubong ko. Gaputa sumagmamanungal daw di kam nagkitkita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkita ak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa dayta ngagpaiso Ti parekot. Pangalak iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapol pa'y aya at desente. Amang ano di na mairusok ti mapan iti simple asiled. Kastamot ngamin dagiti babaknang. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam. Narigat ka di? Dala dakila parikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakila gatad. Oh, dahita ka di ti pakariribukan.
Ay, huwag nga rod. Ang sana ka makatulong. Tagad adalak pa mat. Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itad mo kadakwada. Ang love. Saan mapagrebangan dayta? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyam. Sika talaga tintin nagtilangit. Akas anghel at tumulong no adda pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamot unay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Ne. Unay mo't daytan nga isem mo. Tumanon mo't tan itilapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di amom adisente asilid nga abangan? Ne. Adan samot na diskitar mo a kwarta. Di mo damagan. Intaman kit diag kita iti abangan asilid. Ang anya nga iti ipakadak kan hilaw mo. Ibaga akadwanak amapan ije lugar tayo. Una. Ala, inta agberok iti silid nga rod. Ang magura ka. Umanugot nga tani Bianca, ama kisinarak iti mabirokam asilid. Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw kano kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpaiso. Intaman kitaan? Masiguradok amidyo nangina. Tanapintas apasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak, tatno saan ko amagasto ti kwartang igam ko. Ang kasanon, no maibusan ka. Makamuditan. Adalakit pangipapasan mi kanibiyang ka iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Ang saan nga taam-amuan ni love mo, dahito yung aramidam. Saan kami magtip-tipon dito ya? Agsinara kami lang mata. Oh. Una, kasanon no agsikog ni Bianca. Paran anak ka diti ubing, tapara o awir mat tibak-bakit. Tal na ka man. Tila sasawa mo, pards. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito Blue House iti San Juan Street. Dito masungad. Makaumay ka kadi dito eh. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito eh. Urayon ka iti Blue House, ha? O sige, agluganak iti taksi. Umayak dita. Pasensya kan. Nusan ka nga umay masukon. Amangan ngamin, no adda makakita ka data, ha? Wen, maawatak. O sige, umayak kon. Bye. Apay matartaranta ka. Papanam? Agkita kami lang kin Henry. Adda importante ang pagsaritaan mi. Adala nga ruda nila kay Macario a lover mo. Makisinarak ka pa'y ngamin iti sabali. Amumat. Mapilpilita naklaang anak relasyon kin ni Macario. Ngamadi ti mangloko. Ang pada kami lang amang lokloko. Tadamot asawa na. Laglagi pam. Madi taglangoy iti doa karayan. Amangan numaiyanod ka. Ay na friend, pagsasaula ang data. O sige, mapanakon. Naibagta si Mangpet kan. Mailiw akon kan ka. Kastangat mo, Henry. Papananta ka di. Mapantay ti unag. Adda silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga rudin. Ang mga noda makakita ka datan. Nagmayat ko na. No sana may lamlamang ti relasyon ta. Agungat tumot nga ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat-mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Ay, agpada ta nga rod ha. Isuanas kan nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputid ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay nga awan, katrumabiin. Jack mo tamo, sir. Amangan no da nang awis kan kwa na. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga rod, sir. Jack mo't makontak. Amangan no, low bat laan. Mabalin na kasta. Napanan na ngay nga ta. Awan matchat na, no ayan na. Di ka nagdanag, sir. Adan ton day dyan ton bigat.
Agsubli ak tulangan inton bigat. Sige, sir. Ibagak to kan kwa na, nga agsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Api akas laawan. Saan na si Mangpet? Di namat imbaga nga umyan itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko kini Henry. Saan ka nga agsaw iti kasta? Awan pa'y napanagnagam, ama di nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sano numaduktalam aluklukon na ka? Jak pa'y kayat ti agsaw. Taawan pa'y napanagnagak. Jak ngamin mamati nga ay ayaten na ka ni Henry. Ininsultuen na ka di, Lucia. Latingitak no day ti mariknam. Ngam obing unay, ama idiligkan ka. Nalaos tiragsak ko no addaak iti sidong mo, Henry. Uri siya. Numabalin, jak kahit ngagsinata iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan. Masiguradong kadiya saan nga gungot ni Dadim? No dinak ikan ni Daddy, kan dinakamot ikan ni Mami mo. Kasano ti biyagta? Ay, dayta ti dakala parikot. Amok adi ka pa'y mabiyag, no awan itid kanyak ni Mami. Saan tapay mat amakabirok iti trabaho ta, tadi tapay nagturpos. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito ya? Imbag tolo na makaturpos tawan. Agawid ta ka din? Una, masiguradok ang madanagan ni Mami, no jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito eh? Imbag tolo na makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din? Una, tama siguradok ang madanagan ni Mami, no jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni Daddy. Basta awan klase ta. Umay ta dito eh. Daytoy asilid ti umok ti ayan ayat ta. Nagnapanam aya. Imay idikalman nila kay Makaryo. Imbagam ka di ang nagsarak kami kini Henry? Saan? Basta, imbaga ka jak amo no napanam. Imbaga nga amangan no ada nangawis kan ka. Agyaman haktaam mong ti imbagam. Ay, numabalin. Jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no sardangam ngaminan da ito nga aramid ang Bianca. Anya ti sardengak? Ti makirelasyon kini Henry? Wano ni Makaryo? Agpili ka. Rumbang amay salaag ti karelasyon mo. No isinak ni Makaryo, saan ako na makaturpos? Ngam, jak mat kayat ni isina ni Henry. Gaputa ay ayatak. Imbag man ta mairusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya pa yan. Anya ko matibasol mo, katsyak mat ti mga aramid iti dayta. Ay na, Glenda, utek laang tapno lumungaw da tao. Oh, ada ka matgayam, Daddy. Nakarubwat akon amapan iji pagadalan. Ala, lumugan ka nga ruden, tamapantan. Nakalukat mo ti ruangan ti lugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi. Sorry Adda nagawis ang kaklase. Pinilit dak nga iminom. Gaputa sa anak anairwang. Diyak matamo anak katurog ak iti sofa. Diyak pa'y maawagan ti cellphone mo. Lobat nga min, Dad. Sorry Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Ket di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, ket nagsingpot ka kanya. Jakton makasarak itikaskan ka kasingpot. Itud ko amin ang masapsapol mo. Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy?
Apaya di ka inmawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga minti cellphone ko. Sa mesa, nadadailan tilugan. Iso at tinarimaan ko pa'y, sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadimanen na mapanijay? Mabayag pa'y, love. Intunog gumatang damanan iti agas ti masakit, ha? Umayak tuman mat agpasyar iti ayan ti kabagyam? Ha? Una. Intanto mo tagpasyar ijay lugar yo. Yam amuna kadagiti kabagyam. Di mo kadimadlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo? Apay kadi akanayon mo asipsiputan ni Henry. Adda nakakita kenkwana nga dakadwa na a babae. Kinebin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamag. Anya ko mati apalanda. Imbaga dalaang mati nakita da. Ibagada kan ka nga adda babae ni Henry. Nga uray awan mo. Ulitak nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kaasi ka amang namnama anapudno kan ka ni Henry ngam saan mat gayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kuma adadaelan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaelan, manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak, ngam jak kasapulan ti panangisakit mo. Padpadaksemet ni Henry. Pards, kanayon kayon samat nga agsinarak kan ni Bianca. Amangan numakadlaw ni mamim. Kanayon ko akailim ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan kumapay mat nga agsikog, Tagad adal kami pailaan mat. Kasano kumaasaan nga agsikog? Kat kanayon kayo mat nga agkita. No nilove mo abakait. Saanan nga agsikog dayjay? Uray saanin, Agbalin pa'y aparikot. Apay kumaparikot. Ti bagamkit di. Bakitin. Isu asaanan nga agsikog. Ano na bakit kita man nagkapo dito banyo? Friend, kasano da ito yan? Positive mat ti resulta ti pregnancy test ko. Ay, daytan ni bagbagak. No makidan na ka, sigurado nga agsikog ka. Anya ita ti aramida. Anya pa'y ngay, iyanak mo Kasano? Agadalak ka di amasikog. Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo ti agsikog. Ngam saan mo nga ibain ti nakidanay ti lalaki. Masapol nga ibagakin ni Makaryo amasikuga. Tapno ad-ado ti itad na nga allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amang tad iti allowance ko. Tapadak mat nga estudyante. Kunam siguro asaan ko nga mga damanan sa bali a babae iti biyag mo. Anya ka di ti bagbagam. Awan ti babaek. Di na kun ulbudan pa'y. Agresign kan iti kompanyami. No dapay delikadesam. Awanan kay tibain. Agresign. Apay. Imbagak idikan kan. Anauma akon iti kinababaerom. San ka di? Ngam nakirelasyon kalaptay ti sabali a babae. Anya itati kayat mo mapasamak. Nawayakan a pumanaw diti balay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnaka arumwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamat pag-resignen. Kan saan mo kumamat nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya kadi na kumaisuksukat. Ngamin sukat na klata. Isa pumanaw ka na. Naumakon kan ka. Di kan kayat amakita. Kasano da ito Henry honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko.
Masikog ka. Kasanun ti panagadal mo. Dahil tangarod ti parikot ko. Kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan amapanak pailaang iti pagadalan. Kasano na maamuan ni daddy mamasikog ka. Bagak nga takin ni daddy, amasikuga. Saan nga tangagungat? Ang mga nupilitin na amang ikalaysakan ka. No ibaga na ngagkalaysata. Gagkalaysata. Ibagam kin ni mamim taagkalaysatan. Anya? Ibaga ka ni mami nga kalaysata. Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kaslamat narbakad suuran de tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ah. Ibaga na din nga ibaga kano ka ni mami tagkalaysa kami. Ah? Ti amuna ka di. Kat pudno amamim ti awagam iti mami. Di na mo akalivin mo. Kat anyang iti aramidam. Jack nga rotan mo. No nagatel ko ma. Jack mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti bagbagak. Ita, kapilitan ngagpili ka. Ni Bianca, wenno, dayjay abakat. Napatag ti panagadal ko. Kat ni Brihida ti back-up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Anyamatan. Ikalaysanak ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak nang da. Masiguradong ka di abak ng da Henry? Adda ka di marigrigat adekotse. Sa bagay. Kasano nila kay Makaryo? Sapay galante. Itad na amin nakidawam. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo't ala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya laan. Sana bale, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam amasikog ka? Apay adi ka matagtagari. Adda ka di pakariribukam? Nasakit ti ulo ka. Marigatan iti imparami ti professor ni. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga agkalaysatan? Agkalaysa? Saan ka di may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay itinasurok amay sa atawan. Mabiit lang nga orayan daytahan, love. O sige, agtalakakan ka, Henry, love. Pards, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyagmaw. Tubing, wano ti bakat? Di nak man riribukin. Lang aro din nakaturturo gamang pampanunot. Ay, kunak man, no naganas ti maadaan iti dua ka relasyon. Wala, no saan ang nagsikog ni Bianca? Amangan no sa pulan na kati daddy ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno maerano dak iti kinabak nang da. Agam awan mo't aramatak amang ikalaysa iti anak na, no bilang. Saan ka makaliklik no dumakkel ti tiyan ni Bianca? Dakkel aparikot ba ito, Pards? Jack amuno niya ti aramidak. Buyaam ti video nga inala, ti binilin ko. Adtoy, kita kita man. Ni Henry, adda ka innagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramidan da. Imunagda iti siled, sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kayat alukwan na ka ti asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video. Agsarita kamin to kan ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat na kati ay ayatam.
Ar-aramaten nakalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok apanawan na ka. Luklukwan na ka di, Henry. Apay kung maalukwan ka. Napatag ka itibiyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Anya ka di dayta, sasawa mo? Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakanutin ang bayad iti abang dayjay asiled. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawag ka, lava. Saan ko nga ayatan ti babae? Sika lang ti ayatag. Ulbod! Ah. Nupod no nga ay ayatem ti maysa a tao. Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Isu apo manaw ka iti sangwag. Katjak kayaten a makita ti panagruprupam. Panaw! Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito'y ni daddy ti kayat ko asawan. Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito'y ni daddy ti kayat ko asawan. Diyak pa'y makapanaw dito'y. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastaya, agmay may sak namin dito'y. Sige, tarumar ni daddy iti silan. Bye. Hello, bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti tuwa tinagasat. Kuwa, bro. Problema. Pinapanaw nak ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka kadi? Saan? Agpaiso ti bagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya video? Tika dami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Ayan mo itan. Adak dito silid mo iti Blue House. Agmay may sak nga ro dito eh. Ay, awanin. Solo flight ka nga ro din ita. Outside di Colombo. Si Kamit, mariribu ka nak lang nga ro din. Tilay bagbagam. Mayak, bro. Damagak man, no anya tinapasamak. Basta man nakapungtot anang ipakita iti video. Ha? Ay, kasano itan? Inay-ayong kumaa. Nagrason ka. Ay, sayang ti sugar, mamim. Sapay awan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto numadanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilid? Talo lang. Ingulpim nga inted ti sugar, mamim? No ayabak ni Bianca dito eh. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasamit nga ayat. Agawit ka man langan. Awan mo't lang, ipakan ko kun ka dito eh. Di nakmo't pagpupudutan Awan gayam. At dain nalak apulutan ta. Uminom taman. Mayat ko man magkalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunabak na nga mat. Adda ka di aramatam apagkalay sayo. Awan sapay mat gargaret mo. Itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni sugar mamim. Dayta nga raw. Sapay dayta. Kalsun mo amatintin Nawan barikas na. Ay, amanan. Dinak man surunan eh. Unay kan. Sino ti kasuron mo? Di mo ibaga siya. An-andingayin ka lang arudan. Indon kwan. Panawan kamat. Apay ngay. Agmay may sak lang arudan. Panawan na pa lang mat. Sige man langan.
Agtalawak. Isuti ko nam. Wala. Mabana kon. Di mo ka di dinamag no apay nga awan jay lugan nila kay Makaryo. Nagtaksi si Mangpat. Ita, nagtaksi manen apim manaw. Dinamag ko, ngam ko na nga adda ka no ijay shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka. Saan? Tanadlaw ko nga alusiisen. Balikid a balikid. Saan a makaturog? Apay ka no. Di mo dinamag? Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko a mariribukan unay. Awan pa intad na akwarta kita. Anya nga tati parikot na. Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba ka. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog, kaawatan nga rod, anadagsan day ta aparikot. Ladingitak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Maladingitan aklaang. Taadon apabor ti inted ko kankwana. Ngam lino ko nakpailaang. Ada yung nga ubing ngam itisika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Ado maten tinakita nga uray mano atawan ti agwadda. Kat napunulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggundaway. Adda mo't dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya ta panagpuspuso. No may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta aklase ti lalaki. Ay, iso ano agayat ka manen, may mayat jay saan anataer, tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Wan, ma'am. Apay ka di. Amom ka di no ayan na ita? Ha? Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo amo. Adda saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay dayjay amanong gundaway? Ila ko konti kotse nga impausar ko kankwana. Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Itad mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Ay, Tapno basta maipadawat latan. ko ha, ma'am. Raba ko lang mata. Ang agbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Dita ka man laangan. Nahinday ta abakat. Hello, bro. Anya man ang tirabak mo. Tanangam, nagiti bagbagam ta problemado ka. Bro. Ila ko kanon ni sugar mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa iti kotse. Saan mo na kutsi ita, bro? Awang gayam. Saan ka di nakakutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca ija pagadalan? Uwan man. Ang kotse ti daddy na. Ay naggasat kan numaasawam ni Bianca. Parikot ko man, hudno kasanok nga ikalay sa... Ay kat ibagam kan kwa na Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayata na kaumay ka, Bianca. Maili makaunay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso ajak nakadawat iti kwarta. Uray siya nga ron. Jak matan makadawat iti kwarta ka ni Mami. Tadda di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kasano ka nga ro dito'y Blue House? Mariribu ka na nga ron. Jak amo ti aramidak. Ingka dumawat iti dispenser kini Mamim. Tapno makadawat ka iti allowance mo. Sabali ni Mami ang makapungtot. Di na kaya ti dagulit. Adda akagura na. Abi nga tadi nak inikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta.
Panagbabayad man na iti tuition. Dandani man ngaminan ti eksamen tayo. Aywan gayam. Sana bali, dumawataktokin ni Makariw iti pagbayad ko inton sumangpat. Siyak, husto lang ang pagbayad ko ti impaw itda na ng akwarta. Imbagan ka tadda impaw idda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Macario. Di saan kan ang maka-eksamen. Tapno na yunan na titad na. Ibagak ama si Kugak. Nga nga ibagam aputot na, ti di namot putot. Ay na friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa nakawag ka? Nagpautang ka man iti kwartam. Dandan ni eksamin mi, ngamjak pa'y nakabayad. Saan ka maka-eksamen no di kagbayad? Kasta nga rod. Sayang da ito yung semestre, nung jak maka-eksamin. Saan pa'y mo't nagsweldo, bro? Mabit lang Tainak mang balik ni love mo. Darasam nga rod. Di mo ibagbaga asyak tag kasapulan Ibagakit di nga agpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ingkakit din. Wanan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din alam ka ni bakat brihida, bro? Sikat yag kasapulan. Siyak timutang. Ay, siyak pa'y timay dito Ay, naggasat kakit din. Iyag mo nga rodan tayo nakagbayadan. Malada ba kon? Aday ta. Ala, mapanak nga rodan. Di ka pa'y nagyaman. Ay, unay kan. Agyaman ako lain ton maminsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Di ka kasasao. Ay, no, di nakasao. Di si kangarti mang bayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay ang nakadawat iti pagmatrikula? Urayak asumangpat. Deadline ton no bigat ti panagbabayad ta eksaminan. Kasano no di ka pa'y makabayad? Di pa'y lakad sumangpat day di alakay. Amo na pa nagbabayad iti tuition. Ngam ko na mata problemado. Di na ka di pa imbaga ti problema na kan ka? Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Ay, nalabos ka mo't, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbagta si mangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examin min inton bigat. Diyak maka-exam do sa anak ang makabayad. Beta nga ro tinakaladawa kasi mangpet. Napanak nang irwar iti pagbayad mo. Agyaman ako na ikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramidek ti amin, tapno di nakisukat. Pulos asaan ka nga isukat. Uray anya ti mapaspasama. Awan ti mamagsina kadata. Dayta ket ti kayat ko ken ka. Nalailo ken managayat. Agad-adal ka di pa'y ti mananggundaway agayam mo. Asino ka di tidakdak amatem, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban ni iti nataba alamos. Kasano ang makabaniit, kat di na pa'y amuti agkalap. Saan ka makauawat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam anataba alamas. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makauawat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Amom, Daddy. Agbalin kan apudpud no a Daddy. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Iti pudpud no adadi. Masikuga kon. Anya? Kasano kuma ang masikog kakatlo pasak? Balang kantis! Ala, isublim ti intad ko apang tuition mo.
Kat pumanaw kayo umatan dito'y apartment. Masakbayan. Masikuga kon, Daddy. Anya? Kasano maamasikog ka kat lupasak? Balang kantis! Nagpuskol ti rupam amang ibaga amasikog ka. Ala, isublim kanyak ti inted ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo umatan dito'y apartment ko. Anya? Lupas ka? Wen, kaawatan asan lang asisyak ti lalaki iti biyang mo. Itamat lang. Pumanaw kayon dito'y apartment. Anya? Pumanaw kami? Wen! Insinanak ni bakat ko gapukan ka. Just kikit de. Rinukar ka, babae. Mabalin ka di nga inton pigat kami na pumanaw. Tawan pa'y pagturungan mi, sir. May sakamat. Konsentidora ka gayam. Apay a pinalubusam nga inabalbalay naktigayam mo. Saan ko mat nga mo, sir? Anya saan nga mo? Imposible dayta. Apay adi mo imbaga kanyak ti mading aramid na. Isong ita, pumanaw kayon. Sorry, sir. Awan basol ko iti napasamak. Basol mo kanyak, ti di mo pa nangibaga iti mading aramid na. Kinonsentem. Inuray ko ngamin nga iso ti mangibaga kada kayo, sir. Agpada kayo ama ng gundaway. Ala, agimpaki kayon, tapumanaw kayon. Uwan, sir. Mapantabiit ijay ayan ni Henry. Adda ijay Blue House. Makidagusak pa itarabi Ngaminton bigat. Agbiro kakton iti sabali a pagabangak. Agsena ta ka din iti pagyanan. Alangan mo't amakisiledak iti siledyo ka ni Henry. Ni Henry tinagbayad iti abang ti siled. Imbaglakit din tada ni Henry a pagkamangan ta ita arabi. Dahito iti bunga ti madi nga inaramid mo. Nairaman akpayan na nakabasol. Anya kumati ipanakkel da di alakay. Di uray agsina kami tadamot ni Henry. Apay nga ado ti gargaratyo. Apay adi mo inyawag. Awan nga minload ko. Ay, makiturog pa'y basi tigayam ko ita arabi Tawan pagkamangan na. Hindi kayo mauawatan. Apay arabrabi ikay nga imay. Ada pa'y gargaratyo. Pinagtalaw da kami. Sino tinang patalaw kada kayo? Ti amam? Saan ko nga amaday jay? Pinagtalaw na kami ti akin ko kwa iti apartment a paggiganan mi. Kunak man no at balayo dito syudad. Awan, aggigan kami iti maysa nga apartment. Wow, balang kantis mat gayam dayjay abayang ka. Baga nakit din a masikog, kat may saak alupas. Oh, just kaya babae. Oh. Tinasayat. Agsubli akan ni Magda. Dumawat ak iti pamakawan na. Barang maawat nakpay. Oh, anyamatan. Kaslaki din insukat ko iti tanso. Ti balitok nga ikutak. Magda, umayak man. Ada ko maimportante abad saritaan ta. Pangasim. Magda, agsarita ta kuma. Anya pa'y laon ti mayam dito'y. Ingkay jayan ti babaim. Awan ti babae ka. Pinagtalaw ko na. Pinagtalaw? Indun kwan, addan tumanan sa bali. Pakawanan na kuma. Saan na maulit? Ag-hunger strike ka dito'y ruangan ti balay. Aging ka mapakawanak. Di ka gar-aramid iti saan nga umno dita, Makaryo. Magda, pangasim. Lukatam ko mati ruangan. Tapno makitam, anak ka pa rin tumangak nito'y ruangan. Pangasim.
Pakawanan na ko, ma. Panawan kayo pa'y tay nakagbirok iti abanga kasilid. May ikawa no agsina ta iti silid. Kapilitan na agsina ta taddamat kadwam asabali. Kasanuway itan. Diyak maka-examen, tadyak mo't nakabayan. Sayang talaga. Sabali mo't ngamin ti inaramid mo. Sa bagay, ado pa'y tigundang way. Tapno maituloy ko ti panagadal ko. Wan mo't kit di ngam no aganak kanton. Asino ti agawir iti anak mo no agadal ka? Adda ka pa'y di tarwangan. Kunak no pimanaw kan. Pakawanan na ko, ma, Magda. Si Papa rin to, mga. Tapno mapakawan na. Tumakder ka dita. Saan nasaya at akitaan nakaparinto mong kakit din di tarwangan. Pangasim ko, ma, Magda. Ikareka. Isardang konti madi nga aramid ko. Si kapay lang ti asawa ka. Ti numero 1 iti biyag ko. Tumakder ka dita, kunak. Di kag parinto mong dita. Diyak tumakder. Aging ka mapakawanak. Ulitak. Ag hunger strike kak dito'y ruangan ti balay mo. Tapno laang mapakawanak. Tumakder ka nga ruditan. Mapakawanak ka din, Magda. Anya pa'y ngay. Alangan mo't nga hunger strike ka di tarwangan ti balay ko. Oh, ay na. Agyaman na klaunay, Magda. Ay ikareka. Idya kung ti babae. Si kalangan ti babae iti biyag ko. Awan matiluto ka kaninta. Mabisinak paikit din. Ala, dito'y kapailangan nga, Roda. Inak man mangiremedyo. Pangiremedyo am ngay. Inka kadikin ni mamim. Saan ko amami, Dayjay? Anya di kayat mo asawan? Pakawanan nak. Ang sugar mamik ni Brihida. Insakripisyo ti kinabak nang na. Gapo iti panagayat ko kan ka. Anya? Amom ka di a sugar dadik mat ni Makaryo? Tikun kunak a dadik? Anya? Agpada ta iti kasasad. Ala, anda pa'y papanak. Agsarita tanto. Ay, anak ti salbag. Kunak nubak nang. Saan mat? Taddamat gayam sugar mami na. Kaawatan nga, pada kami amarigriga. Ne. Ay unay kan, bro. Apay akas tatilangam. Kunak no swerte ak anak relasyon ko ni Bianca. Ang malas mo't gayam. Ne. Apay kumaamalas. Saan ka di anaragsak ako nam? Ha? Iso ti pagsanggiram, tabak nang. Ti amok akit iso ti pagsanggirak. Isumod gayam ti agsanggir kanyak. Ne. Kasano day ta? Saan ka amaawatan? Sana bak nang ni Bianca. Agpada kami gayam. Anya? Peke, ti kayat mo asawan? Agpada kayo nga rod, peke. Wen, ala, agpautang ka man iti kwartam. Awan mo't iluto mi akanin min. Ay, ingka umutang ka ni love mo, abakit. Mangtad kakit din. Kasano ang makautang ak ngay. Kat kaguran ak dayja, bakit? At day tati may 1 kilo abagas. Kung basitan natin. Day talati na diskitar ko. Kasano no maibos da ito eh. Ay, nagrigat matgayam. Inakpadasin tagbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Uwin nga rad. Ang padasak lata. Inak man kidi ag-apply akas waiter. No da bakante. Inkapadasan Ngam kinsenas kan katapusan ti sweldo. Nagbayag. Maburido ako. Awampay mo't iso amin ta. Kumusta? Adda ka din trabaho? Kinuntak samot amin ni Brihida ti restaurant. Awan mo't bakante.
Kasano nga ro ditan? Ay, jak lang aro din naka-examen. Agbisin tapay. Ada ka no nakita ni Willie abakanti a construction site. Ti problema, awan padas ko iti construction. Imbaga, no kayat da ka nga awatan. Kat ko namat nga awan padas mo. Para bunagan na iti simento. Kabailam ti agbunag iti semento. Ikarigatak. Imbag di makadomingo. Ta iti daadagos ti tangdan mi. Saan akin sinas kan katapusan. May mayat nga rod no kasta. Taniinak pa'y umutang kiniglenda iti usaranta. Apay nga ado ti umawawag kan kamanang. Napan ka no nag-apply ni Henry akas waiter kadakwada. Saan nga amo ni Henry agagayam kan kabagyak dagiti napanan na. Agbisin ti loko, iso nga agbiro kan iti trabaho na. Awan ti mabalin ko, no di da kayat nga alaan akas waiter. Ammo da ngamin, asaan a mapagtalkan. Marik na itahan ti rikat, taawanan iti sitong mo. Sayang ti impaay ko ken kuwana a panagayat. Uray no sinupapakan na kumamot. Anyang harod ngay, awan ti mabalin. Iso alipatan mon. Iso nga ipaay ko langan kada kayo akapamilyak ti amin ko. Imbag kayo pa'y tadidak lukwan. Kat namnamaamot nga agserbi kami kan ka, kaspod no akapamilyam. Agyamanak, ading ko. Nagretera kayo ka din? Ape anasapa ka asimang pa. Dagiti kakadwak tagbungbunag. Sagdudwamot ngamin asupot ti siminto ti awitin. Kabailam ka di matidwa? Pinadas ko nga rod. Pinagtunda ti dua supot iti abaga kat nakusubuak. Natinag ti simento. Kat, anya tinapasama? Siyempre, nabutbutanan at isupot ti simento. Nakita ti porman may. Kat nakaungat ngayon masidag. Anya nga iti ko na. Inyawat na ti dugasot. Kat agawidak ka nun. Tadida ka sa pulan ti nakapsot. Kaya't mo asawan. Awan trabaho mon. Awanin Bro, saan ka di nga dan trabaho? Kinikat na kong ti porman. Tanatinag ko ti simento. Anya? Kabaalam ti agbabae iti mano? Di mo kinaya ti simento. Marigatan kami. Tawan trabaho. Agawid kayo lang ni Jay lugar tayo. Unsa, ibagak day ta ka ni Bianca. Imbag ijay, tawan ti abangam apagyanan. Una, tadida ka alaan dagiti restaurant. Tagagayim kan kabagyan kanu ida ni love mo. Ha? Day ta tinanggag ko asaritaan da. Nukasta, binagaan na amin dagiti restaurant apag-aplayak ko ma. Kasta unay arigat ta dito'y syudad. Agawid tan sa laangan ijay lugar ang nagapunta. Una, agkailyan tagayam. Ang agdumalang ti baryo ta. Daytoy siguron ti dusa ta ama ng gundaway. Agpadataan ang gundaway. Ken datamo ti pinagtipon ti gasat. Wan, tapno siguro agnakam ta adwa. Inton agpasngay ka. Ken inton makaawat ti anak ta. Ibagatan to, adakas ti manggundaway iti pada a tao. Mangnamnama ka, Henry. Diyak kayat amapadasan ti anak ta ti mapadpadasan ta. Diyak kayat atuladen na ta. Tamadi ti manggundaway. Baliwan ta ti mangrugi. Ket aggagat ta. Para itinaranyag a masakbayan ti agbalin a pamilyata.